Hello everyone, it's been long time to make a video reaction to the Ducom TV. Today we're making a video reaction to a rapper Masterland. So before we lose long time, let's go and react it. Yeah. Don't know. Does or a beast, yani che beat. HM Records. Yeah, se soldalo de kisa fi avaldaj Megan imroz lendaj baroda rosh kandaj Ne, beronaj rap hama sadaj Ma nestëmaj o tvare ki u dojim o fikri ki sadaj Ma khajb në me khum të khatomini gusolla Aga me khostëm selfie me kam khati shons da solla Gulak, neki nakam kur nakam U voj ki aj avlod në rozjen kur në makan Se solda avlod beja gohe pauza Të bo maratan këtë kënë të boj ka fom gabza Khilla peshavi boda nazarat botim Lenda ka farmaceft, lenda ka poter Ja gëlla qizora një shon do da gja avlod Khilla dur ka dag mora aj bitë repoj gavno Ja ke aj uzboj avlod bëde monan di një fron A ka i shofer, man ka ma migjo me fron Number one clan, number one army Thank you very much exit, yeah Number one group, number one label Thank you very much exit, yeah Number one clan, number one army Thank you very much exit, yeah Number one group, number one label Thank you very much exit, yeah Ma fakhër me kënëm kja e salda tot pëtëm Ma fakhër me kënëm kja e kuwa e mara do di badi e kuwa da tot pëtëm Mara badi gana me të në famidan ki dhe rejt ma makta binavëm Batalanti me baru bar nestu makta binavët të urë dafke Mara majka da teli u da playlist u isto da dazor da lend baru bari sol da dazor Vista gastri u pëstit të sti Digana me të në dasta bo doke në maj baj Aj bari bolla me da lusi mjesti ka sol bala bol mana bëgala baj ba Ne, hasta në vista beba Tenji ba dhe gjo mara ka di mara me bini Aj peshtara tenjaj rangi khën me sol Rama calda toja u lot Kito imruza katima bëden me mona da jodëm Na me gum khezena me tona garbaran tagi dor Thank you very much exit Davaj to di dor, yeah Number one clan, number one army Thank you very much exit, yeah Number one group, number one label Thank you very much exit, yeah Number one clan, number one army Thank you very much exit, yeah Number one group, number one label Thank you very much exit, yeah My reaction of this video, Landy Master, really I impressed his talent because he's speaking first double language, English and Tajik, and he showing his impression about his #1 album in his country. So I hope Landy Master in the future good rap and hope he get the good, I don't know. Let's make him good wish.